Yawuoyi ma yudo midhiero bang' nyange koro kwan gi omedore kendo yangore ni nyaka sani gisekalo 18. Oyangi ni osiptal ma Moi Teaching manitiere Eldoret ni kod kwan yawuoyi maromo 16 ma sani itimonegi thieth kendo 2 kuomgi nie kar thieth mag joma ohewore. Jafwambo marwa Judith Omondi leronwa wachni. Luoro medo donjo ne jopiny ewi nyangi ma itere nyithindo ma yawuoyi kanyaka sani kwan mar nyithindo ma oseyangi ni oyudo midhiero bang' timo nyangu ochopo 18. Ma bang' jatatije osiptal maduong' ma Moi golo oboke manyiso ni giseyudo lipot mar nyithindo 16 mamoko 2 oketi e od thieth mar joma ohewore. Achiel e osiptal no ma Moi, kamoro to ni osiptal machielo. Bende lipodno oyango ni wuoyi achiel ne owito ngimane, kama moko to yudo thieth kendo igologi mos ka gidok pacho. Nyathi machielo ma jahigni 13 pod onindo kod rem e osiptal maduong' ma Kenyatta. Ma bang' ne oyudo midhiero bang' timo nyangu e klinik ma St. Kate's Medical Center e kaunti ma Kajiado. Katwa ni kama ilipaki 1 inch. Alafu na hospitali nayo nikasikia walisema vile walikata kutoka hapa ati haingestahili waende warudishe ile kitu ndiye ishonwe. Kama wangeiwacha hivyo mtoto angesaidika. Anthony Garushi ma osebedo katimo nyango e klinik no kaluwore kod jodak makanyo, kata kamano ne oringo kendo pod imanye kod obila mag okwach kich. Sikia alitailisha watoto wengi. Sasa tujui kama hii ilikuwa ni bahati mbaya kwa huyo ndiye akaenda saa nyingine matatishi kamkuta kinyumbani ama ni vipi. Na vile mlitoka hapa hajafungua, hatujamuona tena. E kaunti ma Bungoma, rawera ma jahiga 11 makelo kwan mar nyithindo ma oseyudo hinyruok bang' nyangi nyaka 18 bende koro pod yudo thieth bang' timne nyangu e osiptal maduong' ma Bungoma Referral. Katika hospitali ya rufaa ya Bungoma tarehe 28 akiwa anaenda kutairiwa, walikuwa watoto 2. Kisha nikaona mtoto kutembea kwake, anatembea kwa uchungu, wakati analala kula anakolala, wakati mwingine unasikia kuna harufu. Ndio nikaona ya kwamba niangalie mtoto. Kuja kutazama mtoto nikapata ako na crack mwisho wa kile kiungo, na pia ngozi yake ilikuwa nyeusi kabisa. Daktari sasa aliyefanya upasuaji baada ya siku 3 aniambie kulikuwa kumetokea nini. Ndio akanipa maelezo ya kwamba aliyefanya circumcision ni kama hakufanya vizuri, alitoa ngozi yote, kisha akagundua ya kwamba kulikuwa na makosa, akaregesha, alafu akashona upande wa mbele. Sasa huku nyuma kulikuwa kunazidi kuoza. Jonyuol rawerani bende yuak ni laktar mane otimo nyange ni nyathigi kuom koso timo tije yo makare ne nyathino. Wach magikoni osemiyo koro gitiyo kod pesa mathoth mokalo. Lakini naomba tu ya kwamba na wakati mwingine madaktari kama umesomea hiyo kazi, wawe watu wenye wanafanya kazi kwa ustaarabu, kwa sababu sasa vile walifanyia huyu mtoto wangu, najua nimefanya hata nimepoteza imani nao. Babu kufikia sasa na bado tunagaramika, tayari imepita shilingi 1150, na kule tunakoenda hatujui itakuwa gharama gani, kwa sababu tunaambiwa kama ni labda specialized attention huenda labda afanye nini, atatolewe nje ya nje, hatujui nayo itatugharimu pesa ngapi. Lipodi ya tatije hospital maduong' ma Moi Teaching and Referral yango ni higani lipode makamao medore mokalo kendo gitiyo machiegni kod tend counties mopogore opogore e manyo yore mar tieko hinyruok makamagi chuth, ahinya to e counties ma Uasin Gishu, Nandi, Elgeyo Marakwet, Baringo e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV.